MOU anda ki sign long mati. La sila bangso MOU ki sign na bangta neli tum final solution kali pusipulo ke chupenta. Lagi final solution kali neli tum labang ke 6 schedule kapang tang apa neli tum ta cipulo. Labang ke neli tum la so MOU ki sign na bangke neli tum final solution kali lapen labang ke 6 schedule kapang tang apa neli tum ta cini lapen rat panda neli tum thandak ke. Lasi movement ta continue lo. Sudah non latung ke po bangke o MOU si wan rom. Ni tum ke MOU wan ke wan lang EPSL si tum peni son bak wan lo. Latum nang pulo nang tum ke department ham kep se wan le. Te department is si bak EPSL si tum wan lo. Lang salam sinili latung apan karjukan tum EPSL si tum pan. Lasi labang so EPSL si tum nang ki puala ma bangke lah hello nel tu ipu je. Alang le tum pin yar ni anta. Ton mastet ki hang po memron nam bangke pipe pinlah jong si pi pulo nang piklang ko pi pak bak ipak anda cok lai sialam ne letum ne kam an par ke EPSL situm ka chubai lok akam si klem latum re-election dupu chekleon throkang bo tuliram rong hang ta ki sunlo contract ne tum se ka thak po sakuri ta ne tum se ki pipo putan high court along ta tum ke case high det lo ke nat lo ente high court along case ka order ke 6 schedule long no hok ta tokte re-election du un pu bangke apne polling station isi hini consensus isi hini tu tai mane seta entire autonomous council ama se re-election di puke pupe mati tang te alang litum kopi posi Guwahati high court along case high ed lo halang so order pisi da pite kede lo kacu belo ako case jong si parsudan de pulote BJP along pen alang litum poisa chu ended ma chu NA pulote lo ta chandak na po la pen kopia pot se high court case par suda maya den la ta chitan tak na porat pan non ke than thedet ke chiklion throkang bong council re-election dupu non anta EPSL sia tum pan chiklion throk pleng un elang atame ki jutpu ke mati non re-election lo re-election apor kan de mantulo atams council atams ki jutpu la sene likar jugang tung non MP election ta remdet pulote EPSL siatum re-election pa dujima ansarang cipita EPSL siatum lai sialam next latum pa coba bangke parok kice tumpan an voter list pen amending than etpu raptum ke thorpak lo ahok tin ko te inut bak pan piniar ni than unloma inut bak akice inut bak parok apan than unloma latum ke than ji kali alang tumian si cibong tudut ang tong bang ke leaflet paklang dan loge parok pu oh parok kali kursing timu bang pu dulu parok kici amen than et nangya potsi long wok dam nangi putang ang tong inti katharatum jai kathar opus dut non ke long wok kali stop wak lo election huta dami puke non ke stop wok lo election huta nok ta thek long le an ke long walk ke dama tu bang ke EPSL sia bike rally long ke dunde bike rally ke dama tum ke EPSL sia tum a long walk long dunde latum ka tonte po bang ke klangda lasi rat apan ka pamang hua kam sila tum diklem lancho ta kalilang PGR VGR aputhak ai la councilors or all party meeting along ka chakateng pen eviction kuri redet putak eviction ke bang da klem no dak lo tuliram rong hang pan ka defend alam kali hai stak non ke election hot ke bang da claim te khelo ke mati lapen labang soa eviction ji pulote police nai council long police ave lang so pose autonomous state ke hang lo ke mati state ke hang lang so pot halang so dharna ke dota angtong intia group tumbang ke dak council a get lo icu dai siwelo a tarik dai siwelo a party dai siwelo putak tak a EPSL silu a por dai siwelo jai kathar tumbang ke do bang ke hulada member hostel a gedelo chudam de sibang velo tu party sibet tala puting hanya lasi hala voter list ta puthak ta latum kachube re-election ta kachube latum pulo netum ke council rules akimi selam poke high court along ta high edlu a case
An councillors or claim play them aman itu contempt of court pide narlonde. High court itu nge pukoklo contempt of court bangke councillors or ke claim play. Latung ke lahai kado ya rules di kimi ka selami apan se kam claim bom lo pukoklo bante. Kasi council a rules bangta 6 itu paragraph 2 sub paragraph 7 atengta alang tum selampo puta latas amit hang dum salam le aku kacu belam sikanenge re-election high court re-election case putak ta high court long alam ta kacu be sikanenge non la 6 paragraph 2 paragraph sub paragraph 7 putak ta high court long case ta kacu belam sikanenge ason tan ta la tum kacu belam sikanenge non las kapacu be bang ke pilo India Bloc Alliance a candidate ke ne ji ai kathar hen hu pu Nang next ni sumrong hang congressman ipong wera press conference mak pajut ko. Thang reply da we piniar ni anta reply ave. Jo la son si la tum ke claim. La serni si press conference long tanili tum pulo. Non la APSLC congress atum bang ke ki rema politics ke patu. Election ke rema politics lok ke patu. Nelu tum ASC ben proposal pilo ke mati. Penang ajar kiting pen. Nelitum ke kedam tang council election kedam tang assembly election ahut pense APSLC fanda proposal pilo hala bangso congress fanda nelitum proposal pilo ke nelitum amaseha Guwahati Rajiv Bhavan long kedam lo dak APSLC tum da lason thot lo claim rap pet na ho pusi chikloyon joni claim rap pet lo ate BJP fan kaperem ke joy ke kam kali latum central government atu ke plan tactic party lo Indian chot kali Pirtheta richest political party in the world BJP ke non ke hal tuman ka perem ke joy ke kam kali ekmatro sibat na la tuman ka perem monji po bangke poisa benda hal atum bang poisa nang omo ili namune opposition atum neli tum son SSC tum son 24 years neli tum opposition lo gitu benar poisa lo la sila sona party atum non BJP fan ka peremia bang kelaka sumar ka chile makam kali lagi only one way there is only one way ison vedna to warke opposition atum an chilang pet na po common candidate place na po niludum congress tuman pulo ke etum ke tiket nang ni APSLC fan da pulo jay gatar ban da pulo etum ke tiket nang ni nang tum thor non vote ni tum nang pidun po ta che thor replo pulo te hayuni mupen informality ni pulo mo di jotai long ka Cetur reblo pulote lake vote citak vek tu kemati. Okay, how can we score? How can we win? Hai delo lake. Non la tuma bang ke cetur rep se haji ACC a vote nang ni bukan nang itu. Nasi ke hai po. La se neli peni challenge lo. Soni son malam neli challenge peni. Jai katar APSLC tum jongsi re-election patu tek ser pulote neli politik sama seklem play detiu. ACC kan ke resign chok takalelang. Neli kemata lang li taklem play detiu pon. Re-election patu tek ser pulote. Neli ACC pen resign net po politik taklem play lu. Aku non MP election ta Kongres pen APSLC tum jongsi high debt pulote. Neli tum bahini ta neli tum ACC pen resign po politik sama seklem play lu tu. A challenge lo neli tu. Ate opposition have failed to put up a common united candidate. Nilitum laan ka request la nilitum candidate ka declare the derpik makidi derpik ki der bang kang hong hala Rahul Gandhi hal nogong ki bang long ta nilitum chitong dunai chitong nulang mana gidun lo he ta chitong long le der lo alliance alam ka chengki long yi kali sit sering alam ka chengki long yi kali BJP apan parem rapet na ing beren dan nantu alam kaceng wai dunoi kali memorona mana pidun long le bang gari da pasang se wit bang road show pemat sem lo la APSLC tum ta nasi high hello la tum la senel tum challenge lo tum pan la hendo la se lai kacu belam an ke APSLC tum play revision chipina yirat kan re-election aputak ta ko pi pote du ne det chubai det palamang la tum chithan ni map se ka nai la pen ke ala votar list puthak ta candidate MP candidate puthak ta alang litum nelitum phandet kali
Nelitum ke cini lo, rata pan EPSLC pan ke cetana yang mati. Lain lo nelitum kan ini kantung ke ini. Nelitum yang cedan po, bangke ada tak? Ada bangke mupen kene Common United Sip kene neder lo mati. Stan nelitum yang cedan po. Ada arni sipen tan nelitum nengelo arni si press meet long tan nelitum nengelo. EPSLC pen Kongres atau bangke opposition a role masih protect lo. Border putak lah tu mas stand away mati. Arni si PGR VGR putak ke. Latum Kongres tu all party meeting council pen kepo nang dun lo. Kroi pulo next arni ke bangke. Alang tu leader ha Assam level along APCCI level si leader of opposition. De berapa saya si lagi oppose PGR VGR long election ke pulo. Jadi latum kunar lo ne. Latum mas stand ke. Hindi FHLC itu nomination file. Kasi alam itu mo na 1% din high back. Mo pen neli puel lo ke high hello ako FHLC jong si high debt te neli ke resign po SSC kan. Kasi alam itu kasi non MP high debt utang din ang di FHLC lang sa ko ni anata. Hajat are dilo high debt po te. Ta high debt ji. Pen politics si claim le ji po ke. Forget about FHLC and SSC. La tum jong si high debt po te. La neli ri sang ho bang ta ya SSC vice president ta la ta. Claim politik nilai cewek ini, high debt politik, re-election tu padu tekser, parliamen ta idut bak amen ta thantek politik, sta claim klelu lalu pecu bela mangse mati hayati, kirema khela sih ke patu, lason patu tu bob, rona huta kirema rona kace dan, cini lor mati, Common United candidate place play politik high i pukente, komat se high poda, kalau tentu cahai rompo. Hal tum tarik ketom press tum panang hai tarik ketom pusen tum sengwai tarik ini pulo tarik ini arni kala chief minister pangi la pen BJP tum ta press ipu mati la sorni nel tum media coverage long le depo bangke ruling party chief minister posa tu pik nel tum gel hai munge kal tum se kene po hello kene FPSLC tu blunder bangke la se nel ki puje bangke last kala hello directly or indirectly la tum BJP fan segera both Congress and FPSLC ada common candidate alam kerja lo tu. Nang itu tar kita press tunta. Why? Nang tum kira lu common candidate jong si press tek pun te. Lagi akisung du. Arju nang itu tunta. Lain lo.